santilhu kanak malach guank haan lishkhulumi liqatzolbal chiruli gutanain eblishtzolom liqagua Jesus keshtaqe chalenchaq toj salitaqobal toj salibe ke ruchbeni ke ek ruchben liqagua Jesus toj Getsemani barkui kishnumsi khun le oqin ashalkaw salishchuam hantana lishnimal ruhonal klikishchuami liruchichoj mare eblishtzolom inga keshke retal ebliratin liqagua Jesus likishchechaq rubelaj naqtagulaq lihonalain lishtaqike ebliratin liqagua Jesus reheb lishtzolom naqke kutzok salimesh naqke kuak chiruli ekuhaan karuli kishcheli liqagua Jesus lihu Juan capítulo 15 versículo 1 toj sali versículo 11 naqataw ebliratin liqagua Jesus abanan nagwahchya basinkili naqataw sali versículo 4 kanaqesh kuikin utlain tinkanaqerikin holiruqche inkanaruna ochin kishkhunes rib kuinka ashtzeh kwalihom rib rikin lishtonal hokan hkuilaaesh kuinka nikesh kanak kuikin naqanaw naqliqagua Jesus haan lishcho'lebal chishkhuni liyuam utli versículo in yo chishch'olobankil chiqu chanruna raqliqagua Dios naqto kuan rikin liatina in kanaqesh manaqkuanqesh naqataw laje sut saebli versículo in kahkui naqto kuan manaqto kanak rikinaqagua Jesus toruq chikuan chichabil salishnum sinkil lishnimalru railal likishk'uliqagua Jesus chiruli cruz mukukaqta kui kishk'ut naq ajelu naqto kuan sajunajil rikin kishk'utaq bankui lik'aruna raqnashche ha'in saliqachuam liqagua Jesus ha'an lishtonal li uchan utla oliruq uttoruq chi uchink kahkui naqto kuan chilets lorikin liqagua Jesus kui inka mak'ali toruq chiruchininkil mare taqak'ut besej kui naqchanchan naqna'baliqu jotana lishtona li'ik likimajekuak xban liqagua Jesus abanan salihona likulakaran rilbal liru majun liru nashke kui mak'ali k'aru yoko chiruchininkil naraq nashchenaq mokotz'aqal letzlo'ko tarikin lishtonal ha'an ut kui xotz'umark ha'yal makuank manaq mak'ali k'aru yoko chiruchininkil lajsa'besinel tentonaq tixsa'besi ebliruq lishtonal li'u ha'in chiqajunilo naqanumsieb xninqaleb uchch'ajkileb rujonal saliqachuam kuan lirali naqak'ul abanan kuito kuanq utto kanaq rikin liqagua Jesus chixjunila'an ta uchinq sajunkutan abanan ajel runaq taqanaw naqlitaquchini taquchini rexk'eb'al xloq'al liqagua Dios magwa loq'al choqela'o k'aru naraq nashche kanak manaq kuank rikin liqagua Jesus naraq nashche naqtaqaxok lixchaqrab liqagua Dios lixchaqrab liqagua Dios hanib tzaqali neke k'utbesinkre lixchabilal ut lixtikilal lixch'o liqagua Dios ut kuila'o to kuank rikin taqatawaj kui lisel ch'olejil kanak rikin liqagua Jesus naraq nashche xb'anunkil chixjunil jo naraq ut jo naroy beni rikin Juganashcheqe lihu 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 Shpa naqhana in lishrapali Dios naq chiqapab eblishchaqrab ut eblishchaqrab moko aleb tachan moko ch'ajta chik shpabankil lishchaqrab kuila ono ko kuank kuina ko kanak rikin liqagua Jesus ut ha'anaq kui lishpanol lishmajelal eblaj laodicea manaq liqachuam la oanaq kuan liqagua Jesus nashkultikaqe k'eretal kuankinarin utyokin chitoch'ok relikab kui anina abin kreshchablinkush utixtelio kebal tin ok utin sekanq rikin utaan kuikin Apocalipsis 3:20 utlihu Juan 15:4 nashchaqui kanaqesh kuikin utla intin kanaqerikin utsashtaqik liqagua Jesus nashkultikaqe liqaq'ajkamunkil Jonaq shinra liyukabej jokanaq kui naqshe shinra lain kanaqesh sa'lin rahom Juan 15:9
utnaqnokogulak chish naubal ru li rahomain. Haakwi li rahomaan lina eresingke manaklina asingke chishraba leble juntesal chishraba le qagwa diusu chishbanungil chishjunil li barkwan narajqiken li qagwa dajaqchiten anqe ajel ru li qagwa dius le qachu amchiqa junilo li dios chosobtesin qagwe doxajunchik la qagajel